naimbag nga oras yumanan, kapadasan ni Cubs at Grace sa napudno anagan, ti mga ganyo ita diti drama ama ng biyanang, diti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Ngamsakbay ti amin, makablawang pa da Luz Viminda Bawengan, Combined Cricket Club Malaysia, ngagdangdangag dita Malaysia, Stella Menor, dita Flores, San Manuel, Pangasinan. Kasi manti ko na ni Cubs at Grace, dear manang biyanang, at dalakay anobyok kat na parabor kanyak. Kanayon na karigalwan, aklo na katila ang kwarta ti kinayat ko kankwana kat tidinam mo malaksid kankwana at da katawnak anak relasyonak. Rogyak man nga rod ti agsalaysay. Nay, sabali manen ta cellphone mo nanak ko. Agsusukat ti cellphone mo. Ayan ti sigod a cellphone mo ngay. Awanan, impadawat ko nanang. Nangalaam manen iting gatang mo di tabaro a cellphone mo ngay anak ko. Kat ginatang ni Tony Ay, nagadun ti ininted da jay atonikan ka. Sapay la ko mga rod ta di mon tulukwen ta kaasimot. Di mo kumapangnamnamaan iti awan. Apay ay apakasikuran nyo amin na makita yung nanang. Agulimag kay kadilang. Hindi kay agbalin naman nakibiyang tasan na nasaya ati kasta. Nay, nagluko kan. Dakil ti kadbangak amakibiyang kan ka, ta anak ka ka nga road. Alangan nabaybayan ka, jakmat kayat amaisagmak ka Ag-overthink kay ngamin manan. Anya kumati pa kay sagmakak ngay. Awan, nanang! Nanang, nakitak mo't nga adda ka video call ni Grace itay agsapa. Saan mo't animang Tony a boyfriend na dayjay? Asino ngay? Diyak mo Sweetheart mo ti inawag na. Kun agin inay labyuda pay. Anya, ay nagloko mo't day jaya kabsat mon. Apay ngay kat ni mato ni ti inyam amo na anubyo na. Wano? Nagsinadangatan kin ni Mang Tony, nanang. Imposible Kano ka ibagbaga na laang aginatang nito ni Jay Baro a cellphone na. Anya? Alangan adwa tinobyo ni Grace, nanang. Ay, agar-aramid day jay Grace. Agdardarasudos man ako nakon. Asino day jay alalaki, Grace? Ibagam ti agpaisaw. Ay na, gayem ko laang dayjay. Advance launay ngamin ti panunot yung kanimanang linakot. Isa tila tatapan nyo. Agin inay labyo kayo kanuma. Apay, dakas na agin na ilabyo tagayam. Nalabos kayo mat. Pati day ta ay labyo agbalin nga isyo. Ay na anak ko, palagipan ka man na. Di ka agdardarasudos nga agdesisyon. Numakiin nayat ka, may salaang. Di mo paggigiddanan. No di mon kayat ni Tony, sinaamon. Nito nila ang nga tinubyok. Apay aya di kay makawawat. Sige tani, handa pa'y papanak. Inakagilakad iti papeles ko. Papeles mo nga? Papeles ko nga agabrod, Agabrod aklangan, tapumanawak dito yun. Tapnaawanan ti sermonan niyo. Apay lang agabrod ka. Katadak mo tamang suportakan ka, Grace. Saan ka abaybayan? Ure saan ka agtrabaho? Okay lang. Tasyak timang tadi di kwartam. Diyak kayat nga agnanayon asup-suportaran na, Tony. Diyak kayat asawon dagiti tao akwarta laang ti kinayat ko kan ka. Ay, masapul nga ipakita ka sa anak nga agdepdependar iti kwarta nga ititad mo kanya. Grace? Kayat ko ti makatulong kan ka, Tony. Adon ti na ititad mo kanyak. Iso akayat ko ti agsubad kan ka. Saan matamasapol ang subadam dagi dyan ay tultulong ko kinkakat? Basta. Kayat ko ti agabron. Iso please, palubusan nak. Kan gastusam ti panagabrod ko. Pangaasim. Ay, sige. Sige nga rin ti makaam mo, Grace. Kat, kumusta ti panag-apply mo para abroad, Grace? Madamapay lang ti panangilakad ko iti papeles ko, nanang. Kat, kasanon ni Tony.
apanawam dito yan. Katuan kapilitan na kasta. Amangan no isukat munton no adda ka ni Jay abroad. Jak may baga. Tadyak ammo ti mapasama kiti masakbayan nanang. No talaga ada kami tinaikaripara iti tunggal maysa. Da kamin tulat ta. Ang amno saan, awan mabalin. Bastag singsingpet ka iti adayom panunutom nito ni apanawam dito. Laglagi pa nga adon tinaitultulong na ken ka. Isupay gayam ti manggasgastos ken ka iti panag-apply mo para abroad. Awan mo't dakas na no gastusan na. Tanobya nakmut. Di uray bayadak to no bumaknangak. Ha? Bumaknangak to nanang. Agurno nga kiti kwarta ki abroad. Tabayadak to ni Tony no bilang singirin nakto. Nay, apay ngay akas ta ti ibagbaga man ako. Ay, basta. Agparparik na ngamin kanya kasingiran nakto ni Tony. Iso ang masapula sa ganaak dayta. No kasta, agbiyahe kan ama pan ije airport, Grace. Wen manang, Asino ngay ti mangitulod kan ka? Di mo imbagaan na sapa tapno maitulod da ka. saanan, tabasit mo ti kargak. Kabailak nagbiyahe asisyak manang. Ni Mang Tony ngay, di na kaitulod aya. Di na amo ti panagbiyahe kita manang. Jak imbagbaga. Tadyak kayat nga itulod nak. Ay, mairitak no dakadwak nga agbiyahe. Anya? Ay, sige, mapanakaw ta mga numaladawak. Ay, ayan ni nanang. Adda ije likod. Ay, sige, tayo nakagpakadakan kwa na manang. O kasta, nagbiyahin ni Grace, Lina? Wan, Mang Tony, nagbiyahe itay agsapa. Ay, apay nga yakas jay. Di man lang nagpakada kanyak man. Tayin tulod ko kumama ti airport. Diyak man amo iti dayja kabsat ko. Ay, sige. Patuluyag nga rodan, Lina. Ibati kong to'y ginatang ko amerinda. Kaninyo kininarang mo. Ha? Agyaman nga rod Mang Tony. Sige, mapanak pa eh. Day, napanmutan ni Tony. Kunak numangal daw dito Nasakitan sa idinaamuan na nagluwasan ni Grace, nanang. Day jay mo't ngami nakabsat mo. Di na mo't ngamin imbagbaga ti panagluwas na. At dakat kastan, nobyo na, ngamsaan ngagpakada. Wan nga rod Ay, ipadlaw na launay adi na ay ayatin ni Mang Tony. Akwarta lati kinayat na kankwana. Nakasingsingpot ni Tony. Anya pa'y latsapulan na kankwana nga ay. Di na siguro kayat tila kaya Saan mo't unay alakay ni Tony? Pudno a senior citizen. Ngamsaan mo't amadlaw. Kasla agtaw-tawon la iti 50. Wan nga rod, ubing tilangan ni Mang Tony anya. Kun adda pa'y itsura na. Wan nga rod kun nasingpot ko naam. Ay, kaasila ang ni Tony no isukap to jay adim. Pinangnamnaman nala iti awan no kastaman bilang. Sapay la kumaa, tadinan to paldaangan tinobyo na, takaasimat, nanang. Agyamanak, nakasangpot kan diti abroad, Grace. Kailiw kan, Luis. Kailiw ka maten. Kamudyanan na. Agkadwatan dito eh. Kanayon tan nga kita. Wen nga ron. Kunak no arapaap ko la idi daytoy. Ngampimod nun. Agkadwatan iti may sa pagilyan. Ala, inta pa'y mangan. Sa tamapan iti dagos ko, Grace. O sige. Ay nanay baglakit din ta naira na nga awan trabaho mita niya. Nagtaer ka talaga. Nagpintas ka mat, Grace. Ad-adama inlabakin ka. Oh, agyamanak. Imawag ka matlangan. Apay adi ka makontak, Grace. Inlipas ko lang timawag ta stricto da ditoy. Anya? Oh, Grace, kailiw kan. Kumusta ka ditan? Nagrigat ti trabaho ditoy.
Iparit da ang cellphone na. Once a month lang di pa nag-cellphone ko. Anya, grabe matlaytan. Ad na mailiwakan ka no kasta. Di mo namaan ti awag ko, ta stricto da dito'y kunakmanon. Nawan awag ko, panunutom latan na didak palubusan nga ang cellphone. Anya, Sige tani, ang trabaho ak manon. Bye! sige nga Rod. Agan-anad ka dita. Bye. Nay, si kamot gayam to ne. Sumrak ka. Nagyamanak nana. Ay, maburing aki balay. Isungay mayak. Bareng iti umay ko kat mapti iliw ko itanak mo. Katun nawaya kalat nga umay dito'y nukwato ni. Silulukat lat tatiri daw may parakan ka. Agyamanak nana. Aywan, adayin sangpet ko merinda. Ayabam ni Lina, tag merinda kayo. Awan ni Lina, napan nagtrabaho. Anya? Ne, adan aya trabaho na. Una, kapilitan asimrek kas babaunan. Tawan mo't masterkan na asabali at trabaho. Ay, kastaya. No amukla kumakayat nagayam tagbali na babaonen. Siyakla kuman tinangalakin ko na. Ay kayat na at ay jay, tanasingput ka. Sayang. Agsapsapo lang kitagbali na babaonen ni Jebalay. Tapi manawon ni Manang Hilaria. Nagawi din. Tapumakit matan. Kumapsutay. Sayang Husto kumano insapsapam nga imbaga, tanili na lakuman. Pumanaw akong ije pagtrab-trabahwak nanang. Jak kursunada ti amok a babae. At damat supsuplada na. Istrikta. Kanjay mo't asawa na. Kaslamot manyakis. Sabali ti panagkitkita na kanyak. Anya, ay katsika no kayat mo, ag-apply ka kin ni Tony. Agsapsapul mo't gayam iti babaunan na. Kastaya, ay kayat ko tanasingpet ni Mang Tony. Kayat ko dayjay nga agbalin nga amo. Kasaritam to no umay manen dito'y balay. I-chat ko kit din ta friend ko mo't iti FB. Damagak no kayat nak ngagbalin ababaunin na taga-playa. Ay kat makamuka anak ko. Di kagbabain linawan. Ipagpabalay mon. Basta bumalay ka matan dito'y. Uwan Mang Tony. Agmay-may sa kagayam dito'y balay mo no awan katulong akadwam dito'y. Wala. Eso nagboring. Nangrunay ito tayo madayon di kabsat mo. Uwan nga rod sapay mabayag santo agbakasyon. Mano atawan ti urayan. Dahil nga rod di paglidlidaya kita. Nagpilit tumata nag-abroad. Kat imbagak lang ruda na siyak ti makaamukan ko ana. Saan ba't nga grigat iti sidong ko no bilang agasawa kaminton? Ala, sana bali taadamot kit di social media akontak yo. Sansanan nyo ti ag-video call Hay, dahil tapay ti may sa parikot. Tabinawalan da kanung ag-cellphone. Isa maminsan lay ti makabulan ti panagsarita mi. Anya, awan mo't imbagbaga na akas takada kami kininanang. Amangan no saan nalaan na sa ukada kayo. Ngam basta kasta timbaga na kanyak. Iso nagkasaang. Mang Tony. Ay, anyat orasan. Panagluluto mo't gaya man. Inakagluton. Anyat ti kayat yu alutwak amasida, Mang Tony. Mangsigang kamanitikan. Ada sa lamagi, Jeref. Dayjay ti pagalsim mo. Ay, uwan, Mang Tony. Naimbaglaangan tagpada ta iti day off anya. Makapagkadwata dito dagus mo tunggal day off ta. Wan nga rat, umay ayon ti gundaway katata Grace. Aywan, kumustan dyan lakay nga ex mo? In-block kun Jak kayata ng kasarita dayjay. Sigurado ka. Amangan mo't nilimlimid mo timang kontakin ko ana. Saan, Luis? Di ure kita ang ti cellphone ko. In-block kun. Nala, sana balen. Agurnong ta Grace. Tapno adda balay asang petantay di Pilipinas. Wen no kayat mo.
Agi patakdertan iti balay ta iti Pilipinas. Tapno ada pakakit-kitaan ta iti pagbambanugan ta dito abroad. Uwan kastamot ko matiplano, Grace. Ngam ti kayat ko, ijay lugar mi ti pangipatakdiran ta iti balay. Taas idag ijay ilimi ti ayan ti lote mi. Sige, sikati makaam mo, Luis. Mangan kan, Mang Tony. Itay kapay lang agsangsangit. Anyat orasan, ngam di kapay lanangan. Apo yan arangamit ti kamsat mo ti kasnyay kanyak. Ang kakasakit yung bagbagalay ti tiyat. Ti panangisinan ng kanyak at amo ti rason no makagapo. Kalpasan na, in black na kon. Mang Tony. Awan amo ka nagmasulakin ko na. Pinagnamnaman naklagayam iti awan di kapsat mo. Pasensya amon di kapsat ko, Mang Tony. Siya kun ti agkid daw iti pamakawan. Gapo iti palang pasakit na kankan. Nagsakit, Lina. Nagsakit. Ala, isangit yun lang. Tapno maksayan ti sakit ti barukong yun. Adda aklaan dito'y adumngag iti anyaman niya ibagayong. Yibkas yun lang ti sakit tinakam yun iti kapsat ko, Mang Tony. Unay ba't ti kasta nga aramid mon, Grace? Pinangnamnamam lagayam iti awan ni Tony. Di kalamaasyan ijay tao. Kunaktupay kat asinaam ni Tony. Nagparik na kanyak dayta, idi pay lang. Diyak kayat tilakay, tamabit, amatay, nanang. Saan mo't unay alakay ni Tony? Kaslag taw-tawon tupay iti 50 lang. Ura niya ti bagbagayaw. Basta diyak kayat ni Tony. Diyak kayat ti mabalo adagos. Ni Luis ti ayayatag. Isu ti kayat kapakiasawaan. Taagkatahunan kami laan. Anyan. Isumit la akasta ti kalakanaken ka ti panangisinamon kin ni Tony. Tadamot gayam sukat na ditan. Di kay ka di madanagan ta nasimpot ni Luis. Agur-urnong kami para iti masakbayan mi. Ay, mala makaamu ka iti biyag mo. Total, awan mo't dengdenggem apam magbagaken ka. Kat kumustan ni Tony, anak ko? Kasdi kanayon ti panagbartek na. Di pa'y kat mangmanganan. Madanaganak, amangan no agsakit nanang. Kasapulan na ti mangandingay kenkwana. Iso adi mo baybayan ngag may maysa. Tamangan no anyapay ti maaramid na. Wananang, kanayon ko nga rod nga ilutwan iti paborito na ataraon. Ngam saan matuunay amang mangan. Kaslasyak pa'y kati makonsensyan. Gapo iti inaramid ti kapsat mo. Jak amoy ti daya babae. Nakadkadlaw met ngamin akwarta lati kinayat na kin ni Mang Tony. Mangibabay nga rod day di akapsat mo. Kalpasan anagatasan na ni Tony. Sininaan na latan akas laawan anyaman na. Nagsuldo kan, Grace. Iyag mo nga rodan, tayo pawit ko na di Pilipinas. Tapag nayunan ta ti kwartata, para iti materialis ti balayta. Mabit lang nga rod, Luis. Dahito eh. Apag isunto nagbakasyon ta, nalpasan ti balayta. Agkasartan tumatan, kasta ka di? Siyempre dahita nga rod tarapaak ta saan, ti makapagkalay sa ta. Uwin nga rod. Ay na. Ar-ara pa apa kunti pa nang yaltar munto kanyak, Luis. Excited akon. Ala, mangantan Mang Tony. Lina. Ha? Ni, apay Mang Tony? Adda ka di ibagam? Awan ka di pa'y nobyom? Ha? Awan pa'y, apay ka di? Pakawanan na kuma. Ngam kabayatan ti kaadam dito'y balay.
Habang bumaybayak, pumimpintas ka. Ha? Ala, rabakan dakmat, Mang Tony. Saan man, agpay suti bagbagak. Napimpintas kagayam ngam ni ading mo. Ha? Ala, saan mat Napimpintas ni ading ko taub-ubing. Basta, napimpintas kalina. Main-inlabak nga rudeng king ka. Ha? Ala, tila ibagbagang, Mang Tony. Mababainak paikit din. Sapay ko ma, tadinak kagura lina. Ha? Saan, Mang Tony? Apay ko maakagura ka ngay. No agdato na king ka. Okay ka dilaan king ka, lina? Ha? Ala? Adakan ka dayt ha? Jakam mo, Mang Tony. Nanang, anya ngay, aklunag ka din ni Mang Tony, wano saan? Nay, apay asyak ti pagdamagam ngay, nagluko kan. Sika ati agdesisyon iti dayta. No siyaklat ang desisyon, talaga nga aklunag ni Tony. Ha? Ngamin, at damot panagayat ko kankwana. Da kayo ti damagak, nanang, taamangan no diyo kayat. Apay kumaadyak kayat ngay, nasingpet met ni Tony. Saan nga taan na alas akitaan, nanang? Ex ti kabsat ko ti agbalin anobyo. Ay naanak ko, awan madi iti dayta, tagpada kayo met anawaya. Ken sininaan met tenjay kapsat mo. Makiasawan iti mabiit ni Grace. Agawid da ka nun iti nubyo na tagkasardan. Lukas na, aklunak nga roden ni Tony, nanang. Ngamin, agayatak matan kankwana. Nukas tangarod, agkasartan lina. Sikat ti makaam mo, Tony. Di tanto mo lat iturong ta. Ken napanagnagak ti kinasingpet mo. Iso nga awanan ti agbalin atubang iti panagsimpata, Tony. Sige nga rod, kat agyaman hakta inayat na klina. Ti ammo, awan namnamakin ka. Iso anak ragrag sakak. Tadyak ni namnama akayatem tilakay akas kanyak. Saan ka pa'y matunay alakay? Nasurukla 60 ti taon mo. Ubing ka pa'y, Tony. Nanang, agrubot kayo. Intay aglango iji baybay. Kadwa tayo ti pamilya ni Luis. Ay naanak ko, amumut sa anak asanay iti atidug a biyahe. Maulawak. Ni Manang Linang nga tangay. Padasam nga awagan Ngam ti amok, busy day jay iti negosyo da nga agasawa. At da nga min binangon da negosyo da ijay ilikin ni Tony. Naimbag man ta kinayat ni Manang ni Tata Tony. Katlakayon. No siyak, jakla kayat agaywan to itilakay. Siyempre, manula tawanan kumapsot to ni Tata Tony. Di mo maibaga da ita. Napigsapay mo ni Tony. Nakaranting tupay nga uray lumakayon. Saan la lumakay, Nanang? Lakayan at talaga day jay. Anya! Nalmas ni Luis ko na yo! Sa dino tayan na! Ayan ni Luis! Luis, anak ko! Napakasiyaw! Tulungan niyo ka, anak ko! Ni Luis! Luis! Awanan tinobyok, Manang. Anyan ti kastoy napasamak itinobyom ading ko. Ala, agpatibkar ka. Kabailam dayta. Kasano agpaitan? Kasano terapop mi kini Luis? Agmay-may sa akon, Manang. Anyat planom ita nga ay tanaitabunan ni Luis anak ko. Ay, tsaka mo, Nanang. Kaslawanan ganas ko nga agsubli, Jabarod. Ala
Iliw-liwag mo pa'y tinapasamak itinobium, ading ko. Di kampay lang nagkaskasar. Ngam nabalo akadaguson. Linamot ko dagiti imbagbagak idi maipapankan ni Tata Tuni. Sininaak tadyak kaya ti mabalo adagos. Talakay kat nga rudan. Ngam nagbiddotak. Ala, lipatam dagitan, ading ko. Nakapapal ka manang. Mayatan tibiyag mo itidan na ni Tata Tuni. Masikog ka pa yun. Day tamot ti pagyamyamanak. Tanasing put tinagbalin nga asawa. Kablawan ka ah. Takaskan ko na tinakaginasat mo. Jack ilibak talaga nga papalak ti kabsat ko itata na pintasan ti biyag na itisidong ti asawa na. Katita adan upat nga nakdakat, syakmat, awan pa'y nobyok, tawan mat limpyo nga garam kanya. No saan ngartek, sugador, wano saan mat istambay. Isaan ako nakitibagik ngagtali na edaklatan as single. Alakastan, tagayim mo, Grace. Alaga gayem, ditan tinagpatingkaan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! In your nose, para ti script kaniti drama to gayem yo, Jenna Almoite. Thank you, akanayon, kada kayo amin. God bless, ititunggal maysa. Manang Biyanan! Ti may drama ita dito'y manang biyanang nga drama kat kapadasan ni Kabsat Ernesta sa napudno anagan amay patangatang dito'y YouTube channel Jenna Almoite Drama. Ngamsakbay ti amin, hello mampay kada Milagros Nanalis dita Oman, ni Frozen Heart dita Oman matlaeng, kanewarli to Ibarra dita Ignacia Tarlac. Kastimanti ko na ni Kabsat Ernesta. Dear manang biyanang, kababain man ngam nasumok ko tinakisugal, kat day tati na magbalin kanyak analaing nga artista. Tangamin, kabalaktag pamarang amasakit nga uray nasalon atakmat. Tapno makadiskitarak laeng iti pagsugal ko. Rogyak man nga rod, ti agsalaysay. Umayak man, Benson anak ko. Sumrek kayo na. Benson anak ko. Umayak man, umutang iti kwartam, no at tatanay. Nagsakit man ti tiyan ko. Kaano lay di inikan kayo iti kwartayo Awadin na, nagastos ko. Taing gatang ko iti agas ko. Apay ngagsakit man ang tityan nyo. Adaman siguro kinan nyo abawalan. Ay, diya mo nga rod maiwasan timangan iti bawal anak ko. Makaramramanak nga midno ko. Kuyugan kayo lang na mapantay iti doktor. Tapno maamuan tayo no apay ngagsaksakit man ang tityan nyo. Ay na, uray di nakuyugan ain tanay. At dapay trabaho. Sayang ti aldaw mo no aglangan ka anak ko. Sino nga rin ti kadwayo ngagpa-check up ngay? Naimbag na masangon ni tatang timangkuyog kada kayo. No, di na masangaw agpakuyog ak iti sa balay. Kad maysa, kabaalak mo ituray may maysa. Mabitla nga rin, tekan kayo ti kwartayo, nana. Dolor, anak ko. Anay ko. Nini, Anay. apa yan nanang? Ay, Anyat nasakit kada kayo? Umunag kayo Ako, nasakit ti tiyan, kansikot ko. Mariga at anak amag na. Nalala, ito gawyo. Agyaman anak ko. Imayak ta umutang ako maiti kwarta manak ko. Pagpa-check up ko kuma. Apay, naibusan te agas yo. Huwag nga raw anak ko. Iso nga ay agsak-sakit man ti tiyan ko. Nalangaraw te nakgumatang iti agas yo. Inalayo te reseta ti agas yo. Ay na, siya kunti mapan gumatang. Diyak kayat amataktak ka, anak ko.
Amaw ama kumikom ka. Agpakuyog aktaw ken ni tatang yaon. Anya, malangaraw tekang kayo iti paggatang yu iti agas yu. O anya nana, nakadawat ka iti kwarta kadagiti anak mo? Wendar na. Daytoy man nay. Inartista ak manen ida. Eso nga inikandak. Mayat nga rod, nana. Paadun ta day ta kwarta. Pagtriplyan ta. Ang mga nuad-adupay Ha, sige nga rod. Pagpwestuan ta abandangay. Saan adito'y kalsada? Tamadlaw data dito'y. Mapantay jay balay may nana. Uray tag may saak itay jay. Sige nga rod. Ang dumagas ta iti merienda ta dita istaur. Tama nga no mabisinan ta. Sige nana, tanay. Awan mamerienda iti balay. Nagapamanan si ka Ernesta. Kanayon la marabyan ka. Ay na, di ka nagungay. Tada pa sa lubong ko ken ka. Atoy, inggatangan ka iti kamisita. Nangalam iting gatang mo ngay. Ay, inggatang ko tayo inted dagiti anak ta. Pagpa-check up ko kuma. Ang naimbaga anak mo tad. Iso nga, in market ko na. Anya? Anya ngay, nagswerte tama na indar na. Ay, awan nana. Awan swerte ta ita. Bumawi tanto inton maminsan. Nukas ta, naabakan tay inted ko akwarta. Wan nana. Ay, agmalmalasaksa nga agay. Ayam itangal daw. Ay, sayang nga rod, kasta. Sana bale, ta bumawi tanto manen nana. Ken sana bale, taadaing gatang mo iti sidaan nyo ken nilakay mo. Ay, wamukidi nag-grocery akpay. Ken nakagata nga kitibado may ken nilakay. Wen, iso adi kay maup-upay nana. Taadaman tiyempo ang maabak tayo, adamat lataal daw ang makabawi tayo. Wen ba't kidi angam kasanungay. Awan pagtayatan sumarunaw ta, na ikisapmutain. Agremedyo ka manen nana. Pasensya kan, tawan mo't amok a pagdiskitaran iti kwarta. Naimbagkin ka, taadaanak mo nga agsusweldo. Sana bale, ta binulan nga ikanda kami dagiti anak may. Dumawat kayo kit di manen nana. Alala, tamang panunutak no anya manunti ipambarko kadakwada tapno makadawatak iti kwarta. Pangusaran nyo manan iti kwarta, nanang. Ay, pagpa-check up ko man ni tatang yu tanay, natudok mo ton iti lansa jay saka na. Ha? Ni, apay ngay? Kumusta di sa kanan ngay? Ay limtig nga raw, anak ko. Kunak amapan kami ijay ospital ngam di na mo kayat. Taawan ka no ti kwarta. Mabain nga main amang ibaga iti kwarta kada kayaw nga anak may. Ay sus, ipantay nga ro di dya ospitalan at mga nag-infect di sa na. Ay madanagan nga ro anak ko. Oray siya klatan ti mangipan ken kuanay ijay ospital. Kabaila. Basta mangtid ka iti kwarta tara maten may nga agpa-ospital anak ko. Naggapo ako ni jay balay da dolor akabsat mo, Benson anak ko. Napanak di mawat iti kwarta na. Tay pa ospital ko ni tatang yaw. Natudaw iti lansa jay saka nakalimtag. Anya? Kasano natudok ngay? Diyak man amaw iti dayjay nga amayaw. Natangken tumo ngamin ti ulo na. Uray na sip-sip nga tila aramidon na ijay likod ti balay. Tila agmarmartilyo ti kukwaan na. Ay, anya ngay, natudok laki nga rudain. Asus,
Madi ano mabaybay anday jay. Isu nga raw nga ipan ko kumaijay ospital anak ko. Ay madanaga anak. Amang ano ipatay na dayjay no mabaybayan. Sapay awampay nakasagan alungon na mait. Kilay bagbagayo mat. Ay na, sapay ada trabaho kita. Kuyugan kayo ko maamang ipa-check up ka ni tatang. Sana problema dayta. Takabaul akmot nga oray siya klaang timang kuyog iti amayaw. Basta ikanda kiti kwarta nga ramaten may tanay. Kurang jay inted ni kabagis mo. Nainayo na mo basitin anak ka. Tapno ada mo ikaan may. Kan sigurado nga adaw ti magatang nga agas. Kan amangan kit di pa'y no makonfine. Ala, mabitla nga raw, tekan kayo iti kwarta na nang. Ay, lakay, agrupat ka, darasaom. Nay, apay pagrubatan nak, papanak. Ay, mapantay dyan lugar da kabagis ko dyan probinsya. Ay, natay ka na o ni ipagkaw. Anya, ni ipagbo a perlita. Apay anatay, anya timpatay na. Naatake ka na. Iswa darasam, tama pantay dyan. Kasanungay na iti dingway. Ay na, di mo pagproblemaan day ta. Ibilin ka o kadagiti anak ta. Isudan ti makaambaw iti day jay. Saan na masangaw, tada trabaho na. Ay na, siya ka ti makaambaw iti day ta kunakmait. Alan, darasam, agbalon ka iti badam. Agawid tantaw no malpas ti tabaon. Adto iti bayad may barok. Ala, dumsa agtan lakay. Maway, Ay, nay, kaslawan ba tao di tabalay da bayaw? Awan sama ti aglamlamay. ala, mapantan di tabalay da kabagis ko. Naipumpon sa mutan ti umay talamayan bakay. Umay kaki din, kaanay, mapanon ti oras. Ay, ipag-Ernesta! Alaya! Nenay, asino talalya, abirat? Kwa, di mo natay ka na abirat perlita? Anya na tay asasawamot. Kakaiso na napigsa ka na salon na atak pailan. Malala, sumra kayo kay dinabe. Ay, agyaman kami, ipag. Nakayumot gayam na ita, kabagis Ernesta, bayaw. Way na, naimbagmanta, nakapasyar kayaw. Ay, uwan, tako namat nga may anatayon ni ipag. Alya na tayo sasawamot manang, awan mo timbag akasta. Hindi nga mo imawag ka? Anya, ay na, di mo naawatan dyan bagak Kunak, na tayo di kabsat ni ipag mo, kunak. Aniya? Ay, si Kamat Ernesta, tuling ka bakbakitan. Nagdardaras naman lang ay may dito yan. Nalasa na balin tapagpaspasyaran nyo mateng. Kan intay tumakilamay ni takaruba atap no da serbitiyo umayaw. Agbati ka pa'y dito'y lakay, wain. Urayom ti pumpaw. Takababain mo't no agawid tadagaws. Anya, paparamngay. Inakitaan dagiti napanawan ta ding wain. Agsubli ak tumulaan. Basta urayon nak, wain. Ay saan? Si kanti agbatay ta siyak ti agawid. Si kanti agbate, kunak lang nga rodain. Apay, di ka makaawat. Ha? Agsubli at mutlaan, kunak lang nga rodain. Tala, agbati ka. Iliwam mo, da bayaw, kun abirat mo. Kasano na maamuan dagiti anak mo? Asaan apod no an hospital nila kay mo, nana? Ay saan? Tawan nila kay Kuya Balay may. Adda ije probinsya. Alang nga Rod, di kay madanagan. Tapaadun tayo, ti kwartayo. Isuro na kuma. Tapno, oray siyaklatan ti mang paadaw iti kwartak iti online. Ay, saan nana?
narigat no masuro yu dayjay. Ken marigatan kayon amay suro, tabakit kayon. Alang araw, ang jak pay lagaw awid ijay balay may. Tamangan no mapandag iti anak ko ijay. Kan tila damdamagan da kanyak may papan iti amada. O sige. Umay kayo payla dito'y balay nana. Awan problema iti dayta. Manang Dolor, awan mo't nananang kantatang iti balay da. Di magasak ta kumusta at kumanitatang ngam awan mo't tao. Ang mga no daday di ospital Jak mo't nga rod amaw no sa dino nga ospital ti ayanda. No sa dino tinaka-confine na ni tatang. Awagak nga rod ni nanang ngam dya mo makontak. Gusto ko man o da cellphone ni tatang. Ngam di namot ngamin amot ti agupirit iti cellphone. Agsubli ka man no malang bareng agawid ni nanang. Hay, awan. Naabak jay kwarta tayo nana. Nakimus. Anya. Apay ngay. Agsasaruno mo ti pan nakaabak maun. Adado mo ti abak maun ngam ti panangabak mau. Hoy nga rod. Mas dawak mat nga rod nana. Nalaingak matikunak ngam. Hoy. Awan matlatta. Kahit kasano nga rodan ngay. Sayang jay na ipaahabak mo Sumubot ta nana. Amo kon ti aramidak na sumaruno. Amo kon ti teknik. Inadal ko na yung baket. Patsik nga iti sumaruno, mga bakakon. Agtriplenton ti tayata nana. Ay, pangalaan ta ngay manang iti puunan ta. Kat dumawat kayo manan kadag iti anak yu Oray, tati amuda kat aday jay ospital nila kayo mo. Nalaing kayo mo't nga artista? Ay, makamu kayo nga diskarte. Ay na, anak ko maopera ni tatang yaw. Anya't maoperakin ko na nanang. Kan apay saan mi makontak ti cellphone niyo. Nadadaan jay cellphone ka. Iso nga imbalang kun Ha? Bakit? Anyat maopera ka ni tatang? Ay, jay tiyan na. Tanaurnong kanon ti baton kakanat ti sakit na. Sa bali pa'y jay limtag. Asaka na. Ay, dakal madan ti magastos anak ko. Sapay awan ko kwarta. Orayan dak, kasumuro tak iti ospital. Sana, anak ko. Ay na, mataktak ka lang no sumurot ka. Sana balay ta ka ba lakmait abantayan ni tatang yaw. Hig mo kiideng ti kwarta, no? Ada itin mau. Tama pa na kaw nanak ko. Agdardarasak tanay. Masapol ka no nga maoperaan ti amayaw. Sige, mabit lang nga rin nanang. Ikan kayo ti kwarta. Ngam sumaruno akto iti ospital. Nayunam ti itid mo anak ko tanay. Kurang ti intid jay kabsat mo. Ay, una yan Aggigidan magtan ti sakit ni tatang. Isu nga raw si jay amayaw anak ko. Ay, pag tinulungan nyo agastusan tanay, awam mo makukwartak nga main. Nalangarod ta kuyugan kayo na mapanay di ospital. Ay, sumaruno kayon ton iti kabsat mo. Umuna akong tanay agdardarasak. Di ka pa'y mo nakadigaws ka nakasukat. Itid munti kwarta, takasapulan una yun jay amayaw. Nalangarod mabit lang. Ang ibagayo nga rod ano sa dino nga ospital tayan ni tatang. Ta sumaruno kamin to. Ay, na. Medyo dakkan ti puunan tayta. Iso nga dakdakan ti mapangabakan ta. Lalaingom nga rod Tapno makasubutan iti adaw nga abak tadar na. Winana, danag yun O anya manang. Nadamag mo, no sa dino abanda ti ayan ni tatang dito ospital?
Awam mo ni tatang dito nga ospital, Benson. Anya? Kat dito'y matimbaga ni nanang nga ayan na. Huwag nga ron. Imposible matulungan ta. Tagpada mo nga ospital timbaga na kadata. Ay na! Ay, kamaudyanan na, nangabak na mula ang gindar na. Iyaw! Wen na. Iso nga, orayan dak dito yuan. Tainak iruwar, tinapangabakan tayo. Ay, sumurutak mutdar na. Saanan? Agbati kayon, ta mabiitak lang nana. Ay, mabalinsa mo ti Jay Store. Ay, awanan. Nabayagan asaan da nga agpapakas out ijay. O sige, nana, tamapana ko, Wen? At dati inayo di tayo dolar. Ni, tatang, naimbagan kayon. Ha? Naimbagan nga. Awan mo't sakit ka. Sa anak mo't ang nagsakit mo noon niya. Ala, kunak man no maupira kayo ako na ni nanang. Anya? Ay, salawasaw di inayaw. Inyaw awan na kaya lugar da kabagis na. Kuna nangagsubli jay. Hanggang saan mo't gaya man. Di na pa'y kaya minas asikaso na itidingon may. Nukasta, nagulbod ni nanang? Apay, anya timbaga na kada kayo ay Ay na, namin ano adim mawat iti kwarta ta maupira kayo kano. Ngam saan magayam? Awan kayo mga min ije balayo. Damo mi agpaisoan na ospital kayo. Anya? Ay nagluho kumot di inayaw. Impambarnak ka na kayo, tapno makadawat lang iti kwarta. Ay, bakitan nga ulbaod. Dila agbain. Sapay awan ni balay. Jak mamutayan na tatang. Taureda kami, inyaw awan na kami ija ospital ako na nakakonfinan nyo. Ngamawang kay mo ijay. Alya. Dito ilagayam ti pakasarakakin ka Ernesta. Apay nga da ka diti balay da di adar na. Anyat kukuam di tayo. Kwa. Kuna na nga uraya, ngam awan mo tan. Ay, ginastos nan saan dyan na pangabakan may. Napangabakan nyo itay. Iti online Ada nga mintay tayaan may. Kat na nga bak, ang awan mo tan. Nukasta. Di tati napananti dinaw dawat mo akwarta. Ay, Agsaw ka. Uway, lakay. Bakitan ka, adi agpampanunaw. Ay, Ala, agawitan. ay, urayok pa inidar na. Alaag, ti kwarta. Sana nagsubli na jay. Intaray na lakit din ti kwartayaw. Ala, agawitan ko na, no di mo kayat nga uludin ka ayawaid. Ay, Ala, awaid. ay, awanan. Nasibdot ka na unjay kwarta na pangabakan may kunanidar na. Agamay, kasla jakpat yan. Intaray nan sa ti kwarta kaun. Gonggonam adang nga. Agasam na itang aramid mau. Maalampayan ti agulbaod, gapo iti sugal. Di ka lagbain iti kastangar aramidaw. Mismo a pamilyam, ulbudam. Agasam nga, iti dinawdawat mo akwarta ka na iti anak ta. Pati sa kasawam, ibagampayan ang masakitak. Hey, Ita, mapagsisilpo ka unti amin. Iso siguro, ngayon panak ijabalay na bayaw. Tapno kampay iday na ospitala. ay, kwa, jay. Nakasalsalon at datao. Ng pagbalinam amasakit. Alay ko. Pagsipagol ka gailak ay. Deserve mo, ti masipangaw, tap nagnakam ka. Agdatlatin san tautek mo. Iso ako lugak man. Alay ko. Tatang, gusto na ito. Di yun dang ni nanang tanibakutan. Bakitan ang saan ngagpampanunot to'y inayaw. Bye-bye, anyo ni nanang tatang. Di yung kabilang. Tanay kasimot.
Wala nga ron makukwartan. Nga maala na pala ti magisugsugal. Mala, di kay madanagan. Taikanda kayo iti kwartayo, tatang. Adoy, 2,000. At ito'y matidwa ribo tatang. Kwartayo. Ay ket, pagyamanak ano'y kandak. Ngamnay, ada pala utang to'y inayo kada kayaw. Baybayan yun, dayjay. Basta manipod ita, da kayon ti ikan ni Benson iti kwarta. Ay, siyak ngay nayaw. Di na kadikan, anak ko. Ladingiton mi nanang. Ngam ni tatang latan ti pangtudan may. Taam muna asalimut-mutan ti kwarta pagbambanugan may. Kaslak pimpiman iti daydakan nito tapanagrik-nak kat kaslawanan pateg ko kadagiti anak ko. Ngam napanunot ko kan naamiris ko ti bidot ko. Aklunak anay gumunak iti sugal, banag apagbababawyak. Mababainak gapuiti naramid ko ngam sinulnitak tinagbasulak babaan ti panangasikaso kiti asawak. Kastamatan kadagiti anak ko kan kadagiti apukok. Alakastan, pigayam mo, Ernesta. Ala gagayam ditan tinagpatinggaan day tapakasaritaan dito'y drama tayo Manang Biyanan musical scoring Eli Palacio. In your nose parity script kaniti drama to gayam yo Jenna Almoite. Isagsagot matlaan kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you kanayon kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa. Manang Biyanan! Hello gagayam, maawis kayo ngagdangag ka nagbuya iti sabali manan nga episode dito drama ama ng Biyanang dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Ket manipod man kani Kabsat Mia sa napud no nagan tintay drama. Ngam sakbay na, hello pay kada Estela Menor dita San Manuel Pangasinan, Junjun Fernandez dita Binalunan, ken ni Covida Bulyahon dita Palitod Paraceles Mountain Province. Kasi manti ko na ni Kabsat Mia. Di raman ang biyanang, baknang alalaki ti ururayak ngagdaton kanyak, ngampada ka nakurapay ti dintang, kat iso nga rod tinakin na yatak. Ngam kit di 50-50 ti panagayat ko kankwana ta sa anak paya sigurado, taurada nobyok agururayak latay ti sabaling agaram kanyak, barang makasara kaktoy ti baknang alalaki. Rogyak man nga rod ti agsalaysay. Nanang, tatang, yam amok tinubyok ni Soto. Soto, isuda dagiti dadakkel ko. Naimbag nga orasyon, nana, tata. Kastamat kan ka, barok. Nasaya at mo't na nakapasyar ka dito'y nanumualugar kan balay may. Una na, kayat kayo matamam-amo ka ni tata. Kagaano nga ito'y nobya, Mia. Tagabangir a barangay, tatang. Anyat trabaho na nga eh. Driver, tatang. Ay, adalugan mau. Eh, awan tata. Makiman-maneho aklang iti pampasada a jeep. Ay, makiman-manehaw. Saan mo nga ron ang mabukudan tikita mga agpaspasada? Adabos mau akabingay mau. Uwan tata? Mala, mabit lang niya. Tay nakmangisaga na iti merienda, barok. Anya, madinobyo mo nga ay. Makiman-maneho laan. Ay, huwag nga rod, tatang. Ngam kadagiti talo ang nagaram kanyak. Ni mo lang amin suto ti adda trabaho na. Tadagay jay duwa nga agpada kay istambay. Istambay da lang arodan na bisyo da pay. Ang mga nagrigat kantula, ang iti sidong ladyaso, tao anak kao. Sa bagay, jak pay matkit ni makiasawa kan kwa na, tatang. Uwan, tanay. Narigat ti mailawlaw an anak kao. Laglagi pa, awan trabaho. Saan ka abak naang? Sa ka pala makiasawa iti pobray. Ay na, nakakaasikan tula ang anak kao. Uwan, tatang, amok day ta. Jak mo't kaya tagrigat itag nanayon, Sakit inaklon mo na di alalakay. Kat saan ba tabak naang? Nasingpet mo't ngamin, tatang. Kan madlaw ang nagagat.
Oray man kagat na amin agagay. No padamat na marigrigat kan makipurpur diya laang. Awan serbina Ado mat tinagagat di ti lugar tayaw. Hanggang isulat tamat ti panagbiag na. Kasla kanyak. Nagagatak mat ti kunak. Inal daw at trabaho. Hanggang santay matlat ta abimak nang. Iso ano kayat mao ti saan tong agrigat. Pilyam ti pakiasawaam. Di kag dardara sudos ang makiasawa iti pada marigrigat. Taawan na pinta sa masakbayam dita. O niya, sumurot ka kanya ka mapanagbiyahe, Mia? Kauwan na, Soto. Awan matlat aramidok dito yung balay. Alang aron, agrobot ka, tay kuyog ka. Sikat ti para sukli ti pasahero. Ay, kauwan na. Day talagayam. Mabitla nga ro tagpalasak, Soto. Nay, ada matlitsong manaw. Nangalaam di tabakat. Insang putmut ni Mia. Ginatang kano jay nubyo na. Simurot ngamin kankwa na nagpasada. Ay, inggatang nangarudan at ay boundary na nagpasada. Awan ninyawid nan At damot siguro. Pakitang gilas mat na di alalaki. Ura awan samot ti paggatang na kati karkarigatan na. Nakayat na ti agpa-impress. Apay aya akas lakagurguram jay nubyo ti anak ta. Ay, jak kursunada na jay. Oray kumaan ulugan na jay paspasada na tamabalbalin pa'y. Hanggang makipaspasada mo't laang. Nung nakapsot ti biyahe, di awan kita na. Sana bali basta nagagad kan nasingput. Ay, oray sana nasingpot nitan, basta ano ti kwartana. Tinapatag, adaw ti kwartana, nga ora agsiksik kawil tulaang. Dito iti balay Mimiya. Ala, sumrakan. Ha? Dahito ti balayo, Soto? Uy, alakit din, sumrakan. Pasensya ka na, basit lang to'y balay may. Asino ti kadwam dito ingay? Nagitidadakkel ko, kan ti kabsat ko, kan ti pamilya na. Ni, imbag man taw man ay kayo dito, Soto. Yan anay min ti bagbagi mi dito eh. Awan nga min balay ti kabsat ko. Isa makipagnanaad da dito'y balay. Ay, kasta aya. Narigat ti panagbiag mi, Mia. Pasensyakan ta saan kami abak nang. Ay, awan problema. Ay, kwa, uray, agawid ak mo lang dagos gayam, tanda gayam maramidak iti balay, Soto. Ne, kunak man namang rabi ka pa'y dito eh. Sanan, inton maminsan laangan. Itulod na kung tagawid akon. No kasano ti kinapobre tayo. Napupobre mamagaya man da Soto nanang. Ha, apay anak ko nam ti kasta anak ko. Wala, tabas-basit mo di balay dangam ti balay tayo. Kat ti division ti kwarto da ka, kurtina laang. Kan nagbasit lang arudan di balay da, nagaduda pa yung agigyan. Ha, Ay, imbis amang rabi ako may di balay da, saanan ta naglipit mo di kusina da. Saan nakakomportable? katanya nga road, talaga kasta. Aw-awatem latan tauray mo da tayo. Nakurapay tayo laang anak ko. Ay, wan matkit di Ngam, tasla nagrigat ti maikamang itipada ang marigrigat nanang. Ha, tapay mo. Nasing laki di. No awan bisyo na, kan naparabor, kan nasaya at ti pamilyada, awan problema iti dayta. Nasaya at matkit ti pamilya na kanyak nanang. Madlaw ang nasingput dangam. Oray nasingput da no tong palbiag tumot ti panagrigrigat ko. Awan serbina. Kat agtinulong kayo nga agtrabaho no bilang da kayon to ti agkagasa tanak ko. Makitan to no kasano. Ay ayatam tinobyo mo no saan. Ay ayatak makidi ang jengarod istado ti panagbiag da tagbalbalin alapod nanang. Medyo alanganan no daduma. Mas agari ti panunot ko ngam ti pusok no maminsan. Anya,
Napananmanan jay anak mo bakit? Dinagasmat manen jay nobyo na. Inkuyog namanen ang nagpasada. Intun kuan nasikugan. Katag kasarda ko mga minan Madlaw mo't anasingput jay nobyo na. Anyat ang maam no agin sisingput laang. Kuna na ngamin na 50-50 iti panagayat na iti dahi di alalakay. Hanggang sumursurot matlatang amin kan kuana. Diyak korsonada na diya para kan kuana. No siya, kayat ko tanadayaw abaro. Basta makita na agmanaw, kan nakaisam lata. Naglakatag pamarang. Siyempre, agin sisingput paimot ita, tadamdamo na pailaang. Hanggang no agasawa ng taon, awanan. Rumwar taon, tipod no aburik na. Kunang tikas ta tamadlaw adi mo kayat day di alalakay para iti anak ta. Pasig ang negatibo ti maibaga, may papankan kwa na. Anyat aramiden ta dito'y soto. Pasok katak tipilid to'y lugan niya. Oh, pare Soto, kumusta? Ayos lat na, pare. Agsukatak man itipilid. O wala. Adamat na pintas adayaga kaduam. Ay, uwan pare. Ni Mia, nobyak. Ay, nakatsamba ka, pare. Nakajakpat ka. Uwan na, pare. Hindi ka pala pagtugawan tinobya mi dyan, pare. At natugawin dyan unag. Agyang manak, pare. Wala, Mia. Umay ka ta, agtugaw ka dyan. Pangur-urayan tayo ti pasok kata kapilid. Kan inakpid gumatang iti danom di tabangir ng store. Naggasat matan ni Soto. Takaskin ka tinagbali na nobya na, ading. Aywan, siya kayam ni Manuel. Di akin kukwa iti na iti pagtagilakwan iti pilid. Isyakmat ni Mia, sir. Ano kasta? Kukwam da ito pagtagilakman? Saan ka la trabahador dito'y? Kukwak na ito'y. Saan naman lawasak ti bus na dito'y. Ta simpli aklang amin ngagkawkawas. Saan naman lawan niya. Ta saan ak ngamin na palangguan. Uwan nga rod. Ti amok ka trabahador ka dito'y. Ngamsi ka magayam takin kukwa. Aywan, mabali na maalat ti cellphone number mo. Ah? Di ka madanagan. Ta kayat ko lati makipagayam ken ka. Tanuan na kayat ko adamagan ka ni Pare Soto. Ket jak makontak. Sika di kontakek, ading. Sige Awan problema, sir. Di nakawagan iti sir. Ta sanak ngagpapabigbig, ading. Mang Manuel, kung namlatan kanyak. Di mo ko manibagbag ka ni Pare Soto. Ngayon mo ti number mo kanya, kun? Tama nga no sa bali ti panunutin na. Wala, Mang Manuel. Day talatan cellphone mo ti sangsang wamiya. Di ka pa'y makadalos dito'y balayan, gapo iti kasi cellphone mo. Nagrugit manan to'y balayan. Di kay ka di madanagan, tano bumaknangak, kaya lang kay iti katulong nyo dito'y balay. Tapno saan yun na problema ang tinarugit a balay. Idisuman pa'y nga minta cellphone mo, Mia. Tagdalos ka man mat. Di ka pa'y makaluton. Sige, tagdigos akon. Adda pa panak nanang. Papanamanan. Adda sara ka katao. Sa dino tinapanan ni Mia, nana? Nay, kunak man no si katikadwana, wano kasinarak na. Ha? Saan, nana? Diyak nga rin makontak ti cellphone na. Isang imaya ko ni ti balayo. Anya, ay awagam laangan baraw. Tanay, awan lud ko apangawag ko kankwana. Naka-off ti cellphone na, nana. Diyak makontak. Pagyaman na, padinak pinaay ti awis ko kan kamiya. Diyak ngamin kayat agumura ka kanyak, Manuel. Pagyaman na, dinak pinarigat. Dinaklon na kadagos.
sorry ano, inarem ka nga oray amok ano biya na ka ni Soto. Okay lang, taalanganan nakmula kan kwa na, Manuel. 50-50 lang ti panagayat ko kan kwa na. Ha? Talaga? Wen, ay, pudno nga damot panagayat ko kan kwa na, ngam sikat ti kayat ko apaki asawaan, Manuel. Oh, naggasatak matan. Ngamin, siya kayam ti kayat mo apakiasawaan. Sige nga ron, ta ikasarakan iti kabitan na panawan. Ngamne, kasaritam to pa yan na imbag ni Soto. Makisina ka ana imbag ken kuana. Ne, apay nga ya sinamatan ti ibagbagam miya. Anyat nagbasulaken ka, apay ya sina anak. Awan basol mo, Soto. Basta nagbaawan ti panagayat ko kan ka. Sorry talaga. Narigat mo't ano pilitak ti bagik amangayat kan ka. Ta sigurado asaan tantumot laan naragsak no kasta. Di na kumamat sinaan. Ay ayatan ka, amom na ita. Di mo't addan plano tang agkalaysa. Apama na makaurnungak, ikasar ka adagusan. Lipatan mo day ta aplano, Soto. Basta kayat kunti makisinakan ka. Kat pangaasim di na kung dagulitan. Tad-adda gumurakan ka. Kagurgurak ti madagdagulit. Mia, Tatang, nanang, iso ni Manuel, nobyo. ha? Nay, kasinsina yung lay di kalman ka ni Soto. Ada-adagos kasukat nan, anak ka. Kawan Di kay kadimadanagan, taadayo na saysaya at ni Manuel ngam ni Soto. Pudno medyo laklakay, ngam napimpintas mo ti panagbiag na. Anak ko. Isugayam takin kuko iti pagtagilakwan iti pilpilit ije sentro, nanang, tatang. Dakkel je pwesto na ijay. Uwe, nana, tata. Ang saan ko ngay palpalastog na ita? Napakumbabak ngamin. Sa anak apalangguan. Kas makita yung simple lang di panagbadbadok. Mga manumot nga iti kita di negosyo, iti may sangal daw, sir. Ay, nawadwad ba ang saan na masapol nga ibagak. Ta jak kayat agpalpalangguad kunak manen. Anyamot day tadamdamagamot lakay. Nana, tata, kayat kon ngay kasar ni Mia. Apay, sigurado ka makiasawa kan kuana, anak ka. Wen nanang, ni Manuel ti kayat ko apakikalaysaan. Awan amok anak pasulak iti anak yun, nana. Ngam, apay anaramid na ti kastoy kanyak. Ala, pasensya kan, barok. Ngam masapul nga awatem ti gasat mo. Tani, makikalay samot ten iti sa balay. Nadala ko makarbengak nga agdarom, aramidak. Ngam awan mo't ngamin, nana. Ala, panunutam laengen asaan ada kayo tinaikari para iti tunggal maysa, Soto. Pagawidem laytaan. Aklonan na tigasat na Tadi dangarod kaya tang. Ipilit na katibagi na iti anak tan. Ay, Nana, agawid ak nga rodan. Sana pale, tanapanak ni kakon ti kinapudno. Naamwa akong ti rason no apay asinin na anak. Gapo siguro tanabakbak ng Radya Manuel ngam siyak. Nakurapayak lang amin, nana. Nay, anya day tabilbila nga makwarta, Soto. Nakita'y nabayagan nga inururnong ko, nanang. Bilangak man no umanay matla pagpuunak nga agnegosyo. Agnegosyo? Wan, nanang. Ado ti mabalin na rugyan ang negosyo. Basta ada kwarta ang maaramat. Ay kaun nasaya at dayta na panunot mo, anak ko. Ada magkayam urnong mo. Induldulin ko na gito tausaran mi kung maapagkasar ka ni Mia. Ngam kasjemot ng tinapasamak. Nala, aklo namlatan tigasat mo, anak ko. Di mo naayon tabagim. Tapno saan ka marigatan nga ag-move on.
kwarta mammat Manuel. At dala ko magatangag. Anyat gatangam, nasakon timang gatang. Anyamot tan. Manipod nagasawa ta, dinakpainig ka na pulo si ti kwarta. Sana balya, libre matikan kanam di ti balay. Libre amin. Wan ang matipid mo't timakan. Kan man manungag si data iti naimas. Talaga kasta, tanay. Adukan nga ron, ti bibiyagak di ti balay. Apay nga minapatidag iti kakabsat kan kakaanak ka madada ditoy. Isuda mo't ti mas prioridad mo ngam siyak nga asawam. Ano ibagbaga ta asawa, Manong? No, adda reklamo na. Papanawo mo dito'y balay. Ah, Nala, di kayo nagapa. Ala, mabana ko nito ang tinegosyo, tanay, aldawan. umayak mo't Manuel. Diyak kaya tagbati dito'y balay. May stress aklaan ditoy. Hoy, Paris Soto! Kumusta? Long time no see, ah. Huwag pare, tanay. Bisya kiti kalabas sa tawtawen. Umayak man agpasok at itipilid tilugan ko. Ah, lukan mo na ito'y. Wow, nagpintas, ah. Agyaman pare. Manuel, ikanak man iti paggatang ko iti meryen. Ni, Suto! Juan Mia, kumusta kayon ngay? Ay, kastoy saan nga Ay, okay? ayos na ayos, pare. Naragsak kami, sawak. Ket ulitek, tiyagkin daw iti pasensya, gapo iti napasamak iti kalabas. Amo, kanasakit tinakam mo ka na kami, nangro na kanyak. Ha? Nalipata ko na dya, pare. Nakamubunak mo ten. Saan nagpakita ka na kayo no nasakit pala tinakam ko? No kasta? Kanayon nyo ang makita ni Soto, nanang? Nanak ko, napintasan ti biyag na. Ado kanumutan ti shop na ijay sentro. Damag ko anang rugi iti basit la negosyo. Aging gaan na padakkel na, kat mayatan ti biyag na. Anya? Imbag pa'y kaday dya at tao. Nay, apaya kasta ti saom. Ay, sana ka naragsakitidan na ni Manuel, nanang. Kunak no na nama ay tibiyag ko ijay. Ngam saan matgayam. Anya, Kasano? Nagadumot ti bibiyagan na. Iso ang matipid ti makan. Gandinak pa'y pagigaman iti kwarta. ay kat anusam ta isuka nga ron ti pinilim. Ti importante, saan nakaakab-kabila na nako. Ay, saan matkit ding, jay kinaimot na, tijak maanusan no daduma nanang. Kuripot na talaga. Kunaklan o asino ta kinlugan iti agpasukat iti pilid, si Kamagayam Soto. Juan Mia, awan nila kay mo? At daytay nga madala na panan nabiit. Apay, sa bali magmanan tulugan mon. Sino katakon di sigod? Ta nag-upgrade ak. Ay, imbag ka pa'y Soto. Agsusukat tilugan mo. Ngamda kami, awan pa'y lugan mi uray tay lalakaan lako ma. Ha? Ne, apay nga ikat bak ng samot ti asawam. Anya bak nang, nagado ti bibiyagan na kakabsat kang kakaanakan na. Nagado nga agpay sulako mi apilpilit ditoy. Nga mawang malugam me. Ha? Sayang nga ron. Ay, agbabawi ka nakikalay sa ni Manuel Soto. Ha? Ne, agsinsinyasan tinang sukat iti pilid. Agbayad akon, tama pa na kon, Mia. Sige Kat, agyaman kami manan, Soto. Tunggal mapanagpasukat iti pilid ti ex ko malpay ta ambagak, tamalagip ko tinapalabas, kan masayangan naklaunay gapu iti panagdarasudos ko. Aklo na kanaylaw anak ka nakikalaysak ni Manuel tati amok, agnama iti biyag ko iti sidong na ngam nagbiduta. Napintasan ti biyag ti ex ko ita, ngam siyak isulat ta nga awan, apulos nagbaliwan na. Alakastan, gagayem mo, Mia. Ala gagayam ditan tinagpatingkaan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo, Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio.
Enyornos para iti script kaniti drama ti kayam yo, Jenna Almoite. Isagsagot mo't lang kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Agyaman akmanan kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa.